87.9 Kumasi. Na also wakoso share ede ama afofro amaye. Enu nti bomodi anaka ye ho e wo Facebook Akoma 87.9 and YouTube no so eye Akoma TV. Na Adepa Information Center wo kotwe afati ya wabiem ho Big Love Radio e wo Spain. Otaibo Radio Modern Ghana e wo USA. OPD Radio GH e wo UK. Free FM 97.5. Manager Ima Dachi Hinitachimai omo ebiem e wo pasan so ena baby anifo inchefo yeso omo emfa Akoma mu nsem dwumadie eni agrokra yame ehyiamo asopa online radio e wo Asafo Pokis Capalis France omo so ebiemu e wo ho yenuanom enkranfo amohwe wo Onua TV yame ehyiamo nyina papa shane so sa first story no eye Piwak Natural Health and afei Grow Fine Blood Tonic wonom and aso asene yen first story no aseminu bema aduana ba ede ato Maa Akos great family on set time aso enu ntimun share menu ba benje o say happy home abusu ekwe time na so time aso enu ntimun share emfa emayen sanso and a fans of Akoma edaho Charity Foundation edaho Nikki Pizza Fan Club and also what they ato enu ntimon kwaso a na mon share ewo ho emfa emayen na bibia enye kama ona womo ehwe yen ewo eye Facebook and ya omodos pa womo mo hwe yen wo Facebook chane so emame hegabe mamo ena ema rosumo nyame enkoso anu nhyiam sameso nipa mo nkoso na mo nhye emfama ye yanko na yene ya sister bi enkwedi nkomo oba pawudin Patrick Flame Kate Kate free Kate dien 87.9 Kate dien Japoma Memisa edi omunim Kate nyedi dia to aso na ma ne yedi okay nti Kate Japoma free hina ba Nsuta atonsu okay Kate why you ready Pachan what you dey Pachan okay why you ready dear Pachan any fato kwan mu ne yankwe yo me ne branche be wo ye fe no kwamna mankwa mfan se atonsu ya checheme ya abode ase ne ye wo atonsu nto no free abode ase nti me ne tenan ma ye fa nyinsen emra awo ka me se me ko wo no e ko ye operation sem e ko bo no na busua amane ye omo se ye mo mfa ne nko na ye ko hwe busua aba omo de me ko du asan mampon ye wie abrante na busua fo bi obi ansi wo no moda e ka me ye yi me minya e ka na wotwe na minya busumi mienu ewo asante mampon hospital e da ye de ko tumu se na obi wu na ye mefa na sa ho na me ne me ba no ene me maame ye da to bu asakura e da ye dan obi wu na ye mefa na sa mu na ye omode na ebeto e do na dwa me ba be su sa na e da ni mo ye nyunyunyu ntira ko obi na o chema me ka kire se sa da na ye da mu no obi wu na ye mefa na e ho na ye da omode ne kwato enti dia busia ba ya ombe yima firi ho no omo enye na omo nyimi firi ma be da na dia efunu da me pa chai efunu da na makoto ye de kwato se ba be ma ne wawo efunu da asa ye ni sika ye de ba fie enti e ho na ye da enti nam na kwaso da kwosese sika enti asa wodi firi ye ho no mo ba mampo ho na mu twakara enti obe nante bia kwansi mienu abeduru kro ba kwaso ansa na wafa ka ba bia ye wo no obi ansi ho enti ya no na afa de na ye no fa ba ko na ye na homete no otwabe okoton ye fe no ya ablefo okoton nsa ana ode be sauce na odi yi ye emi ye ba afie ye ba afie de ko bo wo mama ne omo ba nom kuta sa me na jeja fi sama kofo aba na sika bi 3 mienu bi da so me fa say ye na 20 pesos omo bra ye nunu mienu e wo mo na ban se me kra me se wo konkran ko padwuma ye aba betua e ka no ma okoye mantini ka biem afere kwamna mankwa mantini ka biem ntimi amenya akobe akwade ko be mfie mienu no na me kama busu asa me kon kanam ko hwehwe abrante no me kwa koye twuma me ntwom so o ma me nko na me so mo ma me nko tiampa me koi me me kodu me kwa no ne master ne yele na daba ku timi binya ba na awotwe na oja me kwa na me bae me ba manti abrante ne ka biem se de me ba na me da kwa ne ba ha de wadure on sha akwana tale akwana nse na tale da wa inflamentoma wa anya me hwe wa inflamentoma wa anya me hwe
nanti be ma fofo be minya no a ma wa hwe me no wo dey say wa hwe akwana ma akwana duru SS2 akwana wi school mi kunu afa afon fe say akwana wi school kwa be ne de akwana fa so wo se meba ene wo chena e wo mo na send 5 million e kwampa amfa bia anto so na mi kunu koyi na toto akwana ho ne ma akwana de call school yi say akwana no mi kunu no ma bi oni ne ye adwuma akwana nya school wo yi barakase be ma bi oni ne ye adwuma ye fa no ayi the letter ono so e school e accountancy wo no se talent da mama kura na mra ha sei se da be ya akwa no be fia bia me hia we no eja oba na mu nu abedi anu aye dai no wadi bi na papa na so akura ni ma se papa na hwe akura no mitimi fra mi kun se kwamona wo da de obenya bia no fabra na we so bo a se benya ba kofo enya be ma enya me na wo akura no e do bi na me hodo no aye dai wa so akura ni mu a ye hwe no ti do obenya bia fabra wasi yo e wo mo a no asend 50 cedis e bia bosumi na bosumi num na wonti ne nka biem ne ba mi wu am ye kwa yi no kwaso na busuafo anim sese na omode sie no e de me afa so omo fra no ne kan ye wi ani nua ma no se an ala nti no anfa ye wo fa na anko adwu na babusu na ba begu na ni mu ase ala mse wo me de no se nyina ye abusua e ba ako enti am de ma anfa na ye de ama anfa anko wadwo no na me se ye be ka ne fi asam ma de beto yie ato yie na sa na mo kire me de amate timbedu fi na me fra no me fa na o se a oba nkopa me baba ba ko pampa me ayi me de nkopa de makọ ayi court ti sa so wo de me court o se de en to bo ase o se de en oba ba ko bi o ho de na court woni na wo de na court aha se wo butu gu a wo aha ti sa me so me de baba ha no mo de a ono de o fa ho de me ameye mbubia menye na so atam so bo na se kwasi abu na peso bu ko so ba ma me ne wanyem wa inflammation toma me Dr. Bay wa metua wa ma ya hwe obi so som ne yan hwe akora no so a efiu na atwe ne ne akora ne fere ne so won se ne sika 10 cedi e no de Sunday akora no enti ma twere wo se bo na obum kwasea na mo se me de ne ba na mo so mo nka mi ma me na bo na mo hwe akora no okay me da say enti no na o say boy your friend kwabna ma kwa wa ye de adwuma otwika ewo ashaman e de ko ayifosu Education name na de kwahia no ana. Da be samen de no tie kumo samen de fanse no onya adwuma samen no ye kumo fanse samen ye nyina esusa. Samen de no onya adwuma. No mususa san chemi mu. Mususa na mu kodi mpaso gro. Enti chemi mu pie na ye san. Be 18. Me me de fanse na mo be 18 ba onu ni fe de bia na be 20 years. De no onu na wanya. Aha na nyinsa no ekobai. Enti na unko school. Me ba sho da bi. Na ya dan. Oh na menye bibia enti fa sa ma na yesu ande na no na bia na ye na bi ni ho ba na ye woni fia wonya adwuma wo ye de e se wutime eboam na ye hwe akola na ada bra mususa san 18 years no ushia kwabla mankwa na wutu kwasa na so fie na man to kwata na so fie na metimi fie to awu phone say at the age of 18 na woni kwabla mankwa twempena oh bia hunu ada no bia hunu mo mpratwe na mo ntwe ne suma se ya kire me yen bi enti no bia hunu se na ba de mi di wi na mka se mi pia na mko de me ye wi a me ba fie ne ma baba beda aha na akọ ni fie na akọ hene oh ni fie ya busuafo hu ne maami hu me ama na ne maami de no hye bebia no odi matem na maami di matem pa kire me mu di odi kire oh o hye me oba bi hu ono se wona me banyem ba na menim de maye maami no maami kwampa na menim se bo na kwampa maami no da fo se nyinse ne ba yansa na me hu bon ne maami aha se bia me ko fie ne bia na omo ada aha nti na nyinse ne ba ye de nyinse ne ko to omo anim na maami ni hu se me ne se me ne ba na nyemo no e no hye mi kwa so a odi matem o hye mi dwemu a odi matem ne so ya na joba aha na ya na joba oti ana joba se me ka wo se aha oti ana joba se me kwa na dweme nkwa wia mo obi hu me na de na akọ wia de ukọ wia no kote Bibisawo na akọwia obi kwa akọwia de no kwa na jo be ba cho na akọwia na oh there ukọwia de bi senya obi adia na nya obi adia ayo maame dia de na nya maame dia ko maame sia wa ko kan so ba hu bia wona me ba nyemo na zatam na ho te san na ne ba ne ho te san ne ya o maame be sia ga cho se ko ba hu bi no se de enti na hu bi ende minim say na me ne ba nyeme ne se ne ha no se ye onde minim okay enti wunyin se na wonu wa wo fa na na tie na wo wia wo ho e de ko ho no ba anadwo ba tan ban
Oh, bo ha be 8. Nti na wo phone nim so ya virgin. Oh, Debbie. Okay, me asa me parent my head no man na me papa na netie. Nti asa me ba o mo nche na manyine awie. Okay. Nti ya hwe ebra unyi san ye o ma me hu ye mo de kwoto kwabna man kwa mabusua ni mo gitu mu sampa ye hu se ye de hye no ene mo baba yo ye ye de kwa no mo twen. O mo twen ne san. Say enya boy na. Me fa say o mo ka do man twen boy na namfofo. Anadwubi ye ho no mo de ntonton sansan ebe afie ho no. Say me se me no o madamfo na nyina nyinse ne nye o madamfo no. Enti me anya wana fa na me ma me ba ko bi so mo say o mo se nyinse ne nye o madamfo. Ade nti na o madamfo na de ade ko to o mo ni mu de. O mo antimi ansimu ama. Na o mo no namfo na say me ne namfo no bi na nye mo de a. Ene o mo nyimra. O mo so se da bi. Je say o mo ana bo na ne na bu chance abaka esa ba se nyinse ne ye wo mo a. Edi enti na o mo be ka say nyinse ne nye o madamfo na dia kwabena dia ebia na o mahu say won so ni abrante afufro hihye sumu aso me ntisa me fa wa mafa me ni uja me ni wajai enti no more reasons things o mo say enye o mo adamfo dia ye ne de mintimi nkire reason o mo de bai aha enti akire na adamfo o na adamfo na na eka o mo na kwabena mankwa na se de se o mo de minim dia so na suma wo mo enti akire ansa na o mo sabe beka se nyinse ne ye wo mo dia enti wono kwa so ka sa mo ye de ma wo kwa sika bi mfiri mo ma hwie bi mfiri mo ma esa mi so mi wo mi fie ase ye fie ne so be eka ho ka kwa ho bo so wono so ne guy bi so be gina no wo se hwe wono so bibi ne so no so wono menye mo no ai dia bon no eye me no boy be boni din amra man kwa no wo se de yen bibi no si wono so wono menye wono ne guy foforo yes ne ye fe guy no so afia ene kwa guy no kwa wawu mi so me ye bibi no yakopɔ adom ati ase unimu bia oh dabi menya sa akorada enti onige ne namo a otimi ba ya bro no so onye ka se bɔ ya kyekye ne bro no otimi firi ayewo ayi atonsu ne wa bɔde ase otimi firi bɔde ase na ba tonsu so hwɛ ese wo ya be dure kon ba fi be ba kwam na mi wo se hwɛ bibi no si wo no ana bibi no John wo se wo ne menye mo Tema na wo wi an wo akwa da ne ho ne de wa hu se me ye bibi o ba nyin se ba wi ye no na kwa mama kwa hu se me ye bibi e ma no enti oni ne try fe sen anan aboso me sen asa na be 6 months asa na nyin se no e ba enti 6 months ne nyina na wo wi an ko ne nyina no wo fa hu no da se na wo ne twempena oh dabi yeah okay it is one ne girl ne twam no waka se bibi we ya wo si we ya na bibi we ya ogina hoyi e no so one menyem a se na wo si react akuma oh sa menyem 87.9 e be ya wo ya ba wo ya hwe ya enye yie so ne girl ne nko oh dabi ba wo nyin sen ya na one wo jaye ana na ono wo tena kakra oh menene tena kakra na ma wo ne magya kwa na so ne mtekula bibia mfiri mu ma aha twi sika bia mfiri mu ma bibia mfiri mu ma o ma misa nkota na o ma me 150 pesos say 150 pesos how many years ni sama na menye mo no enya mfe say e sabre na 150 pesos ni iska sama na ayi o mampani ayi fancy o mampani atamis aha jeje ewu amakofo aba betena ade so enya sam ketu nti a change salary ma me 150 pesos me fa kwa to me ho ne ma na mse sabre ne modu na ye ana sa obia ne ni sika mampani bia ne ayi bia ne ni sika ne wiase aye denti bia na sa 150 pesos no then time oji sika no di ye bibi utumi di ye bibi ana meboa o me to ba shiti ba ko eno pe say na on so ye antim ene ti sika wonyi mode ma wo no say me fa nko to me ho ne ma nti me dey say me dey akwa na free hospital ba e ba ye no 87.9 to ano emu na me ma be ba ni nsu yey ke sam no kira me awon kira ode ma wo ko mu awon kira ma wo fam sabre obi nso sabio sabe obi nso enam wo wana mono a wutu ye ne so bi enti wo de no na sister say de wo fam nie ene me na me ma ete trot so nti se people am de ba na say won ton okwa won ton ye no na wono na to ne de na wa ton na wo de skin abnam na to kokwa ma akora no adi
ti afa kwa benya wanyi ya na okon me wo so bi ko tu bi dia na me di na chi pa ko no bia na masto a abebu kwa ho na watua meka nyem da totala kwa makwa no asem me wo so bi so dam ko bu nnua na me di na chi watua meka nyem bi ato e bia dress na asempa bo ama me ba no ase tobo mensu pepa wani mu ate makai no yawo but sa yawo no se wutie ni ya enu bi enene se won so wonam na namo so a wusu be hu se da bi ba bi eneme fei mensu me fa bone wa hwa na achi bi meti ni suo te se de menua iti ni suo enu nti me mmode a me hwe ni to so na kire me keke bi kire me nti saara me ya ebedu bebe amenya sa abrante ya obeso mi mu ti abrante beso mi mu na kwa gina class 2 me da kwa na free village ba asante be kwai sesi a eye atonsi wo no mo no sesi a me ni mi kuru wo asante be kwai aba fa na te yenche ti me da kwa na kwa na gina P2 na me friend say me da kwa na ba on say me say me fa kwa ni nko school o say me 700,000 sa 700,000 ma kwa ni ko 70 aha akwa ni ko school do form 1 hey what is saying 70 cities ne ba ma kwana de ko school do form 1 no just say class 2 no the 70 cities no ko school edu form 1 e je form 2 tie de ni nyina ye abranti ameniti ye akwara be pant oba tale oba edum ne bo somi oba pa de ni nyina ye be ma ameniti ye edum be mitimi fra ne say wo de akwamna de fle be ma yikura mpo na danase every say wa ye bi wasimi de da bi menye oba ye wa mikurom o ma no kwachi mabusiafo evi kura me wafa na oton ne nsa kura de yi me kura mpo no won kwachi na kura mpo no abrante si mu fie ho de anya de amesi wo ampani ampa bo na nsi wo no moda ko se wo ye ne ma me ye wi o sa call enkan enti na me ba ne phone asai wo se da ko ye me phone ma me wo se na fa phone ma me na sa me na me ba na wo bi school to no di ka eja me wo be kwa ha sei wo se fa phone ma me na o ma me fa phone mle me de phone ko ma ebeji sende me ba ne phone so wasa fa phone wasafa wo want to be ama no di obi di ama no so na ase na ya ma na kwa ma kwa sa fa phone no wo be fa no we ne fa ye ko sia ne ko ye ne ko sia wo atonsi wo no akwa se da me fu ase yo nti kwa ma me no je phone no so a eno ano no e bia na anya yie na anya yie a fa na de bele no se wo yisu anya yie akuma efe 87.9 kuma ena eton ne nsa edi beyi wo free wafunu dem ho e de ba fie eno na hospital ban asa ai mampon sante mampon to na ton ne nsa beyi wo free ho dem me na ma so dem o sere ye no na oro ba ton ne nsa ne so na me de ba fie be ma na nchie wa ntua kwapna mankwa wa ntua ai bia no no sususu se akoda ne nya ne dia se de na ne na fofo ne kanti na no ampe so obebo ka to sa kwa ne nya odia de a adam de akwara ba fie wodi din bla se ya fra no Erica akora nya odia se ya mani din woso ye ba fie na didin ba se akwane ye fe no yi Erica ai so on talk ani no one say dinisa no de ba hwe nkan anya hwe dabi wo chiro gu pipa so ana so de fa o de na no de bai oni game na de bai ye ge o dabi mfa say oni gedi nyina te bo no ba koso na wo ba no fe so o meja no na wo ba no sa akwane ye fe na yi Erica okay e bra no wo twempra ne mu ede na mom nyinsen no ene ma ne sesa ya na ma ye mi jimi na bibia ni ye chemie mi jimi na bi na sika nim na hwi nim o kwa da wana wo ba wo mo o ma jai be be fia do de no so fe bi nam na me bedi na bibia ni enti no fa ofala akuma efe 87.9 mese sa wo brani atiti yi nyina wo fa mu no sa titi ni de me fa se na nyin se manti na me hu na eba bi mbam de nyin na me hu atete ba nyin se ne ba ba de ba na me hu atete no enti no fa ofala de na me pese me hu ne se o su bi kwa fala fini e bia o kwa bia na e bia 5 cd bia 10 cd na se 10 5 cd 10 cd do so ene winim na ma no e bi o wa 1 cd o ma me ene sabre na abode ene wiase mo aye den no odi anye enye falasa wanyi su kwa why because ene ma no obi o wa 2 cds mo de mo akuma efe 87.9
Imagine for boy. I am 87.9 FM. Akumemu nsem dwumade no. Eno ano so eguso a wutie no mama nasre. Sa pepepe na tie duru baabi no na awerho no ahye ne ma no wosu. Wode sede no aka ho ama se awerho no kwa meboa. Meboa. Obefane sa. Ya befane sa pepepe ne ye program. Eno nti no channel so station no Akuma 87.9 na TV station no Onua TV host no medi Maa Akos na niamene ne kasa no ye Kate Ejapoma ye gusua ene ne ndi enkomo Kate ebra wogo ye wo fatron nsa wona nakonante asori dem ko sresre sika ni edi beyi wo odi hospital na sai kra kana wotwenam nya abosimi mienu ho yey eka sai na wotwenam nya abosimi mienu wansi wada wosi wonim ho na de wonim wa yemsam ye nkyere no hospital no me hu ne be ma papa ne be ma papa woye o say me si ya na me hu ne be ma papa woye no say onim hospital ho na wo ina busuafa kwa kan chen say wawo so mo ka kire no nti ese oba no behwem no say wonim ho na so nko obisa say wo ma sadia adia wonye no wade bia ade bia would be you one nti almost 2 months ni nyina no wansi wono moda afre ni amahwa akora no kafra enti yeyi wo ba fie no so ba fie yeyi me ba fie no ko de saa sika no eblem ye no say me fan say dey 4,000 40 pesos and then 40 pesos 20 pesos me enu no de buy and no be hwa akora okay no did side ni ba say e fe no Erica nti yeyi wo ba no be hwa akora na no didi ni ba ye no wo free ho koy no ama obi no ka so kon na kopa adwumai na betua be no na wo se wo kon kran no ukoto wo no ne master ne yere na wa ware won kran wa no ne master ne yere me ko de no wale okay nti achiri ansa me te se wo wale nti se say akra ne hu wa papa che me fan say last year blonya ya na ye ni ko hia wo ayi ase wo ye kroma me ka say e ko hu ye guso aye fe kwabena amankwa na menim se bia wo hu Kate Ejapoma no wo TV isuei ana wadrum ne phone no na se na danfo bia ka kire ne se oba no a wone na wo a womfi no no ono na TV ni so no obodi ni nti asemo yi nti ene wode adum no ne phone no and bamodia na a friend ma me o say what hene fa say o wa shaman edi omudi nim no shaman dan me de ne dia me nim ana kwana mankwa no nti me da me kwahwe ne saa di no na me kwahwe na me di hu no kwana mankwa no e woni fie ana ba bia otwika no ba bia me kwahwe na me mfa sa obefa me ba no kono pesa da ode akwa me ba me mi chese ko gya akwa ne saa me no ne krobofo na netie no wate krobofo nim okay enti a shaman fo mo ho I say asha minim say Onua TV dia da bia meka me se tokro ne ntwono ne manchwa bia mu na ye wo ho nyina enti asha manfo se mu wo ho a na mo agire so se ye wo ho ma ye hwe ne den enu ti mo na mo kwabena makwa abachi ma me wo ka me pa che wo betumi ede ne mfoni na to so ama obi a wonim ne bia bona bechi so se ye hwehwa ebia na asemu a Kate Ejapoma eka no o kama na ye de ebia na no kura bia nim na onso wa maye enchemu no ebi nso a okay yanko please try later okay me pa wadrum ne phone no na so menim sa nya bo apayo fato so boldly na me hu ansa ye wi a wode ato asie no de amaye obi a woni kwabra man kwa bia me pa to wo mo na bachi na onka nche ne se ye hia no ewo Akoma FM epesi ye hu no ebia na akoda no onim sanya ne dia sede na ne nafo no mo eka no se wo pushi kwabra man kwa se kwabna ma miska na me fa hwa akora no a wonte da so aka se o akora we ye nya media we waka bi pe ende mentim fina no da wonka san kire me da sakra na nya ne pacho David enti na o se die enti because oye driver oye adwuma enti wo se die enti ena won hwa akora no minim ne reason enti a won hwa bafra no o this cabra no this saying na atwene ne 10 cedi Akoma FM 87.9 10 cedi na watwe ne ne ya we akwani free school ba na o se wa fa papa so won se ni sika na 10 cedi no de sende no ti me frɛ brantin busa na o se sika na won ho no na o de sende akola enti na akola na wo san ya wo de no ko ware be ma foforo
2 years. Femino. One will be uncanny. Many Beman Sukuta me. Oh, I'm a Kawan, me and Sam Pachan. Beman one, Nasha Cranwa, school fees, the BB, a Granico school, Obanico school way. Oko school, accountancy, a international school. Okay, what if you say? Oh, 18. Oh, 18. Accountancy, and SS and IGHS. SS. Akuma FM 87.9. By a international to form to SS2. See, I can't fade in the say we SS. Na bema why you want there? Me trying. You know it. Why you want there? Okay. Nti wo ba pa wo yonti e na bema no hwe oba no esan hwe ne de mienu ne mra mu aye de. E kan ho. E bi ko school 10 cedi. 10 cedi. Oh bi o ni bi o. Na e se wo de man. Na wo so ye adwuma support no. Me be ye adwuma na me se me benya asisi ya de kakra nti ba sisi ya pa de me nya adwuma. Utifie. Adai na wontu. Wi ana me sisi. Na sani usisi kura wutimi chechire bidie bi de gu take Akuma FM 87.9 Kumasi. As support be ma no because o hwe wo de ba ko na woni ne de mienu ahode ni woda ebeto ba bi no na ebia be ma na ho de kwafom na onso aboa no what you say eti yeguso da ye frɛ kwabna ye frɛ kwabna na mom no ye frɛ no no ni nyina yesikasam enu nti ebia na enne wo ye be ma Wunya obeyo na nso sika ni mu ayeden make am for eye fido quick loans and a day amount ene anopai fido se sa wo pebosia enimani mu ya no apomode a na download the fido app no e wo Google Play Store na o download it within about 15 minutes also ubetumi anya bosia every 200 Ghana cedis e dey equal 2000 Ghana cedis no ubetumi anya bini na na say wo valid ID card and as a mobile money wallet no ebi na chese 24/7 fido quick loans wonom eye adwuma enko bank enko nkodi santene so we kofa krata be fill forms nim collateral nim guarantee bia nim ni na se what download the fido app no e wo Google Play Store me pa cha mo amuti amose mako number no awo boy no sambo biem no number bia nim enu nti wuti an awo chwerechwero e de amame dial *711 star 999 hash star 7111 star 711 star 999 hash na say also okọ wanim na otumi enya bosia ne bi odi akoye de wode be na hyane so senya me adom 4th August top herbal clinic and one more mega free health screening top herbal clinic mega free health screening apomden no ehu enya ye papa enu nti hyane so one more aye bi pen enu nti oso obeya na wonim ye wo ye a doctor for ekunini ene eni ntini di mfidi akese beba ne de ahwe oni padua no mehu yade a ha wona fe wo mehu adura wo mfa ma wono mu a yade no ebekọ ena wu component da sen na yade ebeka ato kuma se top herbal clinic e wo South Junction wo ben eye wo Friends Gardens wa Ghana Waterworks Hacho and cry ho no wo Hacho Agboma Road Fre top herbal clinic sisia e wo 0244 37 3895 0244 37 3895 and 0545 467887 0545 467887 na any top herbal clinic any come diabetes typhoid ulcer hypertension and techewa awana wope why mre a low sperm count nyina no bomodia na efa ko na a doctor for no tutu ase ma ejapama say if I wo bre wo yaw ya wo famu na efa to kwabna enkrama me na yentu aso kwamna mankwa wa de na so wadu mu fon se ye omedia minim de media me ka kire wa ne se akola no blane amianu nyina ya nhwe akola no wo fa no so bayimi free hospital ba mejo 20 million nam da tontoma kwakoma sa wo fa no ama no so afila kwamna kwa cha otmenka menkra me de ma wo no enti omra na omoamo na mutumi ehwa akola no na afso ofa no bayimi free hon meje 20 million tontoma akoma ofa no ma ne de afila okay yehwe bemen wunya dwuma usisi wapomden konkanti bema na na ehwe no
on tetio ewo akwada no like catch be ma no a won ne way no mehwa akwada no ne ade be ma fofrey onye bibia sa okay na say bi no eso catch me say me no obi a wa won hwa akwada no me mama nipa na fa ne ho adi just on kwa ne pusi na mama me say me tu na mo e be ha no pastor Julius say mo aye de akwada ba ko no won so anya mienu dara say be ma no be hwe ne ba on say mama makasa ye frewa na ofa eboa wa be ma no din kwabra de kwabra mankwa on say baby kwabra mankwa obi ano de ma ese so ote ase ne say unya wo ba wasere se ohwe no ana sabi ode aba no obi nti obi nka wo nya wo hwe ye mo fa abansi so dabi me fa chofa kwabra mankwa picture ne to so mama waka na obi and akra in crime patam ho wasi ashama side ho no nyina no be driver so nyesa ho nya adwuma du ya adwuma wa ho no say mama so yes we yire won sema na ebum enti ya yesre no onim say ne yere wa ha ne yere dada wa ha enti yesre no be obi on fa ko ho na on chire side ni di enti a on pese obehwe ne ba bia na osita ma no onyem no wo mo de kwoto animu no kwabena na fufuo bi ka say nyinsai no nya madam fo no de ha yes enti bia na nsem no bia kama amna to utim sense anya no so ntine bibia mama obetima ba beka uni problem yamba se bebam na agbadwefo kasa wi a na obi di nasem ba na mo mfere musa yansa na sansem ma ya te abre ya frew na ofa ye ni case but ya kasa wi na se ko na obi di asem ba na mo hwem na mo nya enti na ya fro no kwabra mankwa ba modi na fa na ofa na wotimi a kirem se bia maami ensem o kan obo se wo ya driver anya sa o mfefo driver fo kwa tese ye bo odi wa jamo mbeka se boy okwa e bo ne bi aso bi kwa na bibia sa anya den eni ho edi mese kwabra mankwa se ba bi owo biara eye oba sabi wa oba ma no ba ene ye sibra behwe no se bibi sire wa dwin ti na ho beso behwe na kiremu e bia ma ni enti a mempese mehwe kwa me ba no ayi weni sabi eto asoma empanimfo etie na nanom etie asoja fo mpanimfo na police fo o mu nyina beke be ma se kwabra mankwa wudi bem o yire no wa anya de ye ba ye fro no mfa ye fro no pese obi ya no de a ene no pese ye de ugina ba bia se de ugina enti kwabra ba bia wo bia mo ne bra ne ye kwori ye ba mu a again Marco media adia ya na ye meja se wo ko ba ma ho wo ba no be ma na be si wo po na wakọ ne ho na wo be ma no wa enumre anajo de wo pe bia wo be osori anajo akora ketewa ne wo fa ho wa ne wo ba ne wo mo ye okay ne wo ji egum ne wo ji egum wo ho ye mmere ne wo toto ho wo po nyina esi wo so wo wia ne wasa be cancer mfu a kire wo ba no wunya wo ba fofo ne waka che wo yo ba oba wei na se wonne me nyamo imagine na wonni ne da no ya wo otu free mu ana oyo ba fo ejapo ma no otu free mu se nka nyinse ma no o sha condom mpacho da bi oba wei na se menene nyamo no na se wo yo ba se ne ba wia ne ya be ni ya be ka de ye pe ne ye de kiraw oba wei tokuro na se enye tokuro na wudi wura mu no wonye nipa onna no so anya ho no awani je ye no oyo oba wei a wasei obeye wo si o wasei a wo tumi bie na no no wasabe me de me ba bia me di ho ya wo ba ni di Erika onu be ma anyem wo ya say wo wie ya wakoda hospital sa 2 good months wa fa ne na yansi ho wa mehwehwe wa busuafo akone ho wa yi wa hi wa ye wade ya wo wie ya no sa tworo din aba me de me be to Erika na wo so wa yere ho na wa gidi no Erika se no ana na so Erika amankwa se wanya ho kwakwa amankwa e dia ban na when senya din ni dia to no so Erika amankwa na ba ma na wa hwa akora no sisa ni din fa to no so wo hu na numu asem se tantan ba ma wo ye jeje ne so ba ma wo ye bibi ma no a wo sisa ni din no na nya ne ya no wo sisa ni din wo ba bi wo ha ye mfrafra no kora wo ofra wo so wo ba bi wo ha me wo ye wo hwa me wo fra me ntam wo ye me dai ade ade na wo ye ma me na wo didi ya bra me se me mfa nto oba ne so ma wo se ye wo body abra be ye de sese wo ye na wo ye de sese wo ye de a na me de oba din ya ye dai ato so
emra bi unsa papa bi ba ha o se ha won hwe nkola no masesa ne din mia me di medin na toto nkola ne so se ya wo body ya bra be ye wasede na me fa nkola ne ma we eye bone enye bone na wo sa fadi no de ntia wo kurukura di ho ya wo no wo kunu wo di ho ya wo ono na ehwa akola yi wo so wasa afa be ma na won hwa akola no edi na ade ato ne ho so ena di ne da ne so oboni di kura na ne ra ho oboni di na ne ra ho edi ade na wo ye sa ade no edi ade na ye sa ade no enti usisadi no ana kura sisadi no ena nko a ana ayame yama ko ayame yese se oba ba bre oba bia wanyam da bia nim se nyinsa nya asem ketwa na wo ba wo emu de wo kondo kura wo ntumi ni wo da fa ko sa na wo bre na wo da ne wo ho na wo obi jiri da ho na ebi bidie na ebi renso ensuo to na bitim ebi da fom de anyama ha wutu ohunam dua nyina ya obasa eno ma me bi o se manum na te se kuni se waka kuni ahwa akoko na ka he abra wutu mi ye de wo pa bia nyinsen wo ya ho hwie nye na ba ma ba je wo boso na wo bia wo sa be hye woni ye ya 18 good years no wo ko fa sika fia na de ma na de ni di na wo ko no wan se sa kra ni di wo ba what one was standing evangelist Coco na pa what's standing in Uber apa wa bawra baby me certificate what's standing in Uber Adai asa for din dia tone so what for din now dia tone so okay eti kwabna kwa mo me creation no abre kwabna kwa yeguso afra dama na pomodia na efa phone no na feye ni enkomo na wanya mi video no e dia to me ho ama me na lady no de no ho okay yanka yetie for kakra se mo be kaya but as the better want to ho kakra 87 ketu ebi na make ma eya na emema bi fam ma se sebi ema jimi o se den o wo that time now we hu so your ba fo time ana ohia no ho beda ho no we hu so your ba fo so ti ase ma ga ne kan wo so no onyo ba fo no nyame adomote ase de oyo ba papa no ene wawuo no enti me kwam ton kam ya se na se ono kro de ye wo se ma ka ho ya akra be bodua ma ga ye wu e di nsem hunu no ma ena ne ye ka nyi se menyi medame se bonkum so 9 months asam ketwa na awie a won se wonyem nso a eto e bia da ho abese be ma no kwade ne nsa fefa wo fusu kakra na wonya we nyina na ono kwa afa sa ya we mu awie e ma abeta se oba we na se one menyem nyame hu mobo wanim kama se ya woto wo na se noble person eso etimodi ni suban boni ne kra no we oba nanim bia se kan nanim ye innocent kakra to hu ne kwa abedin se na o se driver for ya masade na to onom se driver do si ba bia odunso gu ho enu nti no asa mo ya ma na ye musuban eni kwan se yesa papa janto ato na ato no mudi no o se wadum ne fo no obekom kra na number kra wasesa no enu nti na ye fre na onya for 18 good years oyonko be ma na abefa no no oba nti wa woto no oho to woto no ma wata atamedi erika man kwa akoto ba so na wote ba bi na obi na embo edi de ente se a wote ba bi na obi na embre na ehwe oba ema no wa kasa nyame be hu no cheze nyame kra hu ne mo amen nena se nana yire spake pa yo ni se nya izio woto na nsu oto wote futuo ne me be se be hwen futuo ke enwura wo hwinu e de be se no se ya tena be pem ne to am ade ye ntumi mpa mu biem eya asam ketwa enya izio bia so Marco David papa David eya na papa
nyame bɔ na sase obi anko obi a Adam na kodi ni bɔne if kodi bɔne wie no ana Adam ko ka kyerɛ na sɛ nyame wa wo yere ɔba na ade ne bɔ no ana ko fasma be na nyame sɛ ɛne wo ba ma no wani mu fifire ana abɛsɛm wadidie ma mpacho wo kwa ware nka nkyerɛ mo na sɛ amale nka nkyerɛ mo na sɛ amale nka nkyerɛ mo ma yeye bra ana manu so bra mo bra mo de no nyensa no mo bra ye kesika mo bra ye kesika mo de sa mo mra wo nyensa ana mo bra wo nyensa ba jo de na asesa de nyame ka na mo fo no na me boy no wa mo ri ko so ndo Mama me Akos. Na no do you say. Akos run. E me ma wo mo ho ma. Ajontune ma na ma wo mo ho ma. Wo de ma ko busa wo mo. Enyama na adwendwene mo che mema nemu tie ma Ghana ha pressure wo wiem no ubusa mema be de wo abra wo mbere kwa sasa bi mo aba no enyama ko na mo aba busa hello Mira, my hadi and the omo brumi oye. You got to me about my could be person. I told you what and Papa, and my dear, and my brother, and my dear, and me, and my idea to remember the credit about the and my move. The cup banner, yeah, my money and a bread tail. Sorry, and my idea. More about the tomorrow, the shower. Amen. Hello, we didn't have a free. Hello, Marco. Mira, Mama, Tisala, Putara, Marco. Marco, Yamisramu. And my young blue. In fact, the man who brought Yamisramba. Wallahi. Me bacha, wow, Casaro, we are Bana Bama. We are Bama.
ɛna wo sɛ wɔn amɔ na ɛbrɛ. ɛma na ɛbrɛ paa. masa adi asɛm na okay. ɛnu ana mi ka no. jẹjẹ tube. So hello, okay, madam. Hello, we didn't have your favorite. Okay, my auntie Okaka. Oh, online munya enti ya sheda enti wonka ye. We didn't have your favorite. Mohammed ya bro ya mo. Ya min sha Mohammed ya nkwa. Ma kwa yi first Mafia tumba go homma adi no obu ni ya so anti obu homma genti na ma no bra no bi no ko we tabu fie but the church was so fie akodo abata the Jesus fie so sa wo e dey nze mako akọ ma bokra do mako ni nze ha no ka di ma brebe do babre no brebe papa. Hello? Hello, Marco. Yes. Good afternoon. Afternoon. But I said, my dear papa. 87.9. My Juma Dawson. To my brother. Say, Emma, bre, or some bre. Hello, we didn't baby a free. Marco, sleep on you. See, Connie, uncle. A man, Mamma, pa. I love your baby. Mamma, no, she. That young man quite on your baby. I'm a wonder. A man, Yami and Shaw, Papa, see my me for you. Okay, we hello, we didn't baby a free. ɛwɔ yinfiri wúlò ọmọ asọsọ ilé sẹńtìfìlẹ anante nẹntẹsẹ so nsáni edidi wúlò ọwọ sọsọ wúlò pọtù so ebiara nínú mi ebi ọyọ ni bẹni bi ẹnyani tó nínú ètò ebi mìíràn nké ebi ebiara nímìíràn tó adé ẹnyani bí máa nínú ẹnna ọyọ fún ọdún ìdílé mi yẹn fọ bí ẹni nínú ẹmọ baako fún ọ. Okay, nyame enshamo papa. Lines no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037. Question is Emma and Mema why more and the brepa. Why more and the brepa? We didn't baby a free. Okay, dance to uncle. And I got the blessing mark. And then I blessing mark. Now, about it, and can you I did it or bra. Oh, that's not good. But I'm not the only sometimes after the Yeah, that's it. We didn't baby a free. We didn't baby a free mirror. Okay, yeah, Yes, I'm alive while I'm a class. I'm a guy like you. I'm really okay, oh, my to mess with a brepa. No, but that now about one terminal. So the mini and the guy, bad news, everybody about them. And that was wrong. I know them as well as I know 50. But you're saying, you then 50-50. Ọmọ àwọn obìnrin ọmọ àwọn ẹ̀rọ ọmọ ìyàwó ìpẹ́pẹ́ bí i ìtọ́jú yìí ẹ̀dọ̀ ọmọ àwọn ẹ̀rọ ìpẹ́pẹ́. Mẹ́ta ṣe mo máa ṣe mú yàn. Hello, Udi ní bàbá afẹ́fẹ́.
Okay, kafra. Want to me, Mammy Fadia Tratway na fe. Mensai Emre Mumra. Na ye mami kasem bi ni ahwe ho nso. We didn't be afefu. But I try them gentlemen with a fussy Accra. Okay, Obam Yentio. But I try you see the program plan and we contribute. My breath with the near family. Oh, yes, that's it. Their mamma named Yai. A young colleague, so 14 July, only 15 good years. The see, I'm about our SS3, they will be next month, or 19 years. It is a wish family, I'm not right, Mama. And we don't want Mama, we chop money. I don't chop money, you can answer. But I know the other side. What about this year? Maybe I'm a robber. This is how we see every year. The answer, what buy you? About the social year, Diane. I'm about the deal. Ma papa ye meme wo fi adam problem ne say Nyankopon on sumo intersuti line is why we didn't be free wa ko mi dia de program me free adenta okay we free akra yen kwen ma ko ma na ni abonsan ti ko ma en ka no pre wa ti asi e ma ni bre wa wo omo bre papa ma ko ye de ni ke ya ko ma wa ti asi ani bi aba o ba se mu kan si ati asi na kala so ni na no ye ti ani a enye yi ma ko ma ni ti se mo nyam so papa ye na mi le ma Esa we ye pa Pastor Jesus show papa o yo ko be man e frɛ o se ma bre okay we didn't be there free 87.9 Kumasi yeah we didn't be there free Pastor we didn't be having the cafe ku happen. Okay yam kwen So yeah better Bema and Sanka and Nanka by OTT and made that would be over by on show. I even cry, we should got the Goma and Marsha Bram, blood. If you want to be a man, should blow the better. Okay, me that's pa. We didn't be there free. David Amwakonye. Okay, Dave. Ma po bi puri na me kasa free. Okay, David. Yankwe. Me be ma pa but e ma bre pa. Cause ye me ma de se bi ya wo ma enkwala na mamo. Ye ku chi sai ku piska de bre. Na mo e wona de ko bi school. Be chi no ni be di ya no ko ba ko ma David. O da wonna. David. That's it. We didn't be free. Le patron mo fidie ne ko forma me. We didn't be free. Okay. Hello. Yeah, Kwame na me kasa fit. Okay, Yankwe. Oh, only for my brother, but a man from Brapa. My brother. Show. The film can so away. Enye nyame na kaso mba bra boso me nko. Ana nyame na aka mo nsa mani fifire. Sanka yesa ya ma fa na no mo de bra no. Ena ya so ya de se be sam fifire. Only a difference be no. Me pa mo chewo e ma mo wo bode
Emma motonto nye ma mo wokunu no me pa cho se mema ne se nyame se wo mo nsan fefre hwemo me pa cho se mo nkotra fie obi anidi na ma gana asabre wodan yin na emre ani yenyi ma munyi bi salam tete mchete ma de me chamo ntia se o ma obi ya na so obi abaso ma fa no obi abaso fa no we did baby free Wow. See, Emma, mu about the monkwado na mema se me yankwa. Marco, my hair. Mejo Sumira. Yeah, like I said, I'm going to my family. Yankwa. Never do it here. Take a part of it, Nadoma. A man in the Vizier. A kind of party, a mobile, or Branca, and a little bit. It is a memory, a top point and go be a it's a man with a man of Moya and your baby. You will get me so fast, I would like anything about it. Okay. And no man is one more year, surrender with fear. We didn't baby are free. Okay, Mira Yankwa. But you are very dear. Man of Brepa, 50%, then I'm going at 40%. A man of Brepa, who And I'm because you can either put on the current because you are not change the already on the Quran. Mane Bromo Ramu Castle Cradian, you're not saying Yamisha Opa. We didn't baby are free. Mama, this is a family. Now, Pastor Jesus, your family. Hello. Mama. Yes, you. Now, Pastor Jesus, your family. Yenim ni awoka no we didn't baby afefe. Hello, Marco. Yes. Hey, my new holiday, Marco. Say my holiday. You be a software on car. Oh, but sorry, on my 65. So a big class sorry 2 o'clock. Obey you must manabana get 10 now walk down. A horse or you must forget you. Into my brepa. My bread, papa, I just a lines no as why a cinemom. Yasha and then Yabre. Cases are who do a year treat here center on Sanyama way. Intina Yen is into Bomodia Nebra. Facebook Live. I come 87.9 87.9. Aha, yes. Because they say, just say, I brew ye so ye hunia yen. See a person will be no much because I know a day. Kate, what can send be a brand new dim come over say on? What can send be? Not what's a day? What's it a brain tea? I know a day. Kate, a mad would one day fem. Now what's a brain today? What about my question? The 1 pound, I won't point to me, ma. A brain tea, well, because a member. And yeah, be a member be about Famunti. Unu Bama, so Bama, about how said, dear Kulampona Mako. Unu read them one, Unyaniji, a 1 pem. Unyaniji 1 pem. Oh, and he, let's just say, bra, a be a bema and the wood, then you know, not like old drink, and he white drinking no. And me, I didn't know more yellow so. But Julius is saying, sometimes everyone white drinking was what you want so far as I you read them here. But what can you be? Obidi wa fam. Atiti bi obidi wa fam wa. Marco, why do you call near then I will have a no, there's a bonus. And the emperor was saying, and now if you want to make us oh, mene, if you are a former, the whole is sunny, and Pendu was an answer. Kura Kate, Kura to me. Silence me is concerned. Mamma, one mother. Pastor Julius, Ma, are true? So, Pastor Julius, I support and one mother. And yes, I'm your Benty, but it may be so far to be sincere with you. Oh, yeah, yes, and a story, mammy, the buy. Was it or could you know about Bemani? Yeah, you might back where say, you know, or Ferris or Becquaco for force at home. Or Ferret, it's now. Asudie ebeda ma mi so okoba anadwubo de no akoye masom na oba wei
se obefie na be ma wada ube sa one ne beda atenka be no ma on say eno de obi anka na te say wo choice akwafa no hwe choice ma ye fantum ahoma ne ntum na enka ye mpem se ma be du ye so mu se omumu dudu asen ena wo no omukuru no mu da omumu sane wo no mama ndi and kura ba mbesam che se eba no enamu wa ware mu sesie pa de o kan de no kure emema bebre ne ma da omu nsa no no na de ntiti sa no se ye nima de no ye kwa mu na enimu ye kurum ha no ye nkyere sa no yoma no ema na enimu ya na mema na enimu yo bi enu nyina omu nimu ye anu mama oh mama ka se enimu di o se nka se enimu ye no so fo o se ade no de tene se ade no de tene ma ye kurum ha no pani ko ka ye so ye pani bone akwara so ko ka ye so ye akwara bone enti enemu asam ankasa no ye nka ho asam edini bebre wo asabi mpredua asam omunim na de ban ane sabi baby ko wo so na sabi na tenka kwa be den ebe so no watimi ni wadama no ho asane no number 2 pressure wo ye kuruma ne pressure wo wie wo Ghana ha no ene ya ho kire wa ma anya ho ne ye de na akwa ye competition all the best channel pressure wa say no anya sabre na ho de na akwa competition na de tene say wo oba no hu ne wo pe no hu ne be ma be ye wa ono no be dama no ho asane okọ na wo de su akwa kwada be ma ni kunu ne da no wada Esi da fam esi obitimi ka kire no kuru se ye de obeye na me nko ye de obeye na apostle tutu no what does it wakwa gina kwa anwa akoto nsuo ka ne ko no odi nsuo ni de kire ka ne ko na popcorn de kire ka ne ko no de bayi pan no so no na wodi mirika de kire obekọ no wabre nti wo ba ne ho a o se yo ne sa no wada na wo yo odi nyina no wada ma de asami na se na asamete atifo wa bonte etie nyina namba ya dwese mama kanya me bo wiase no enka asudie se ye hwe ba no enka da mema so tieni o asudie se nyame abo ade abo wiase de mema ba wiase abo ba se so boafo no enka obani ba ba boa bare ma no entinka wo be mo wasede no se na sumdue ni security na hoto na didie na ntade shy ba bi obeda ni nyina nka ye be ma adia be ma sade no na ma ye kuruma calculate say ni padodo sen ena ye adwuma ye tua wo mu ka akatua ebituma ahwe ne yire so ma ne yire nko ba bia ni padodo sen enti dia ne say no me ko na me kakra ba na so ko na de kakra ayre aba ni ye di abom ni ye di abobra no na enu na amana kwakofa ba say no bi oba na ko be ba no wabre but yes ko fi onu na be say de anu aduane onu na be dware nkwa ndo ma ko school enti ayele a obabre say ebie ba nam kuampo a wonye dai ontumi anya de sesa o ya abeboa man na asabi oni ni kunu elder no abeboa but ni nyina mu na no nkyere because ayenti ase na mu na manya se me kase metina fi a amwa yen entuma me zumpa bibi nya dan enye ofuche obi o tim bia na me ba ya adwene se enne se so ma wo ida je adwuma because of sex intia ani mu babuada efi se wo aketu ayesen a won ko betimi da hwe nkola miensa na se nkola na ya ma wo mo ma me nam say me no ma bre but me ma so bre oh say your question is say why na bre pa why na bre it is you can say ma bre the next me ma do munya hwe all of them say pastor say you can say na ho ye kwakusie na ye kasa now any be say Bible say a mema ensuete emo fasha ma ye de ni nyinsa ni awokoyi a meaning say Bible say ka mana monko san fufure na mon famra mehwa yen na de mama na ye but say no asetre mu ayede and have to support you people na say anu si nyame do bai enye support ti nyame do bai nyame do ba say ba me boafo onam me boafo na ye nam nko na ye die ya aye adwuma mu anamu akunto mu bambo mu emema bia mu boafo ema na hwe na mema na boa wo mo mama fa bi boafo ni ye die dia boafo ni ye die no adia ben na ka boafo na ka boafo bia mu boafo ni ye die dia boafo no betumi atena 10 years 5 years buafo no be ma na anya bia
obekọ oba ba ko ho mienu ho miensa ho enan ho enso de niam ontumi nsi ya wo amabi kura wo ha wo mutumi si niam ma wo bema omutumi huhuru bema niam omutumi betwetwe adwaye sameboa mema no frɛ omutumi beye bibia na mom anda kanun nti anda kanun no ade ya bo ha yi ano ne ye beye boafo kɛseɛ boafo kɛseɛ o ma wo wancho ne na ja wo ye mako pani ja anya nko ntini nyame bo ba sɛ o mabo boafo anna no ne die gyina muwo anna no ne die gyina soro ha obolo ne peda ne sɛ ho se na ne ka anu anu aka no obolo se o se nu anu aka no o se anna no obolo se nu anu aka oni pe no obolo ne ira ma me ye report se edie twamwa obolo ne ira ma me ka de obolo ira ma me ka de awale nyina manko obia nim se awale nyina anna take 70 80 ana mtete ni na ka ho ba se nya ho kwa ate na wodi ho ka me ho kula aye bone anu kwa de babu zaka me chase ma ma tie adie we obo ma he adie we amani e pusha adie ma e pusha adie we mako adie we yes nana tena se ma no mu eteki ma me chase ma no ma adia ma fubu kotoje adia ma ba me chicha no yonko ba ma adia ma ba ma e chicha no yonko adia ma fada do nya me so wanya fada adia ma fada adia we do nya me so wanya fada adia we fada timi sanidi adia we fada timi sanidi me fada ya fada boni adia we take 80 nana ko ma me kebi ana take 80 so 80 nana 80 ben sono asa wo yira fa ma wa ese ben sono me ba atiefo a etie nyina no me bi adase me ba tie enya na ku die tina na hisi ko me ba tie atiefo etie ni me bi adwense mama te se de na nakua se bi enna no eka ho me se ade bi onyame de ma oba de ba wiase bia no eya de ode ma ba se be ma be ma anigye but what ase na anu mate ode mate 80 mate ode mate ase ode mate ase ekuta 80 eka ho no anu na ma wo ye boafo obeboa be yenim se ebia be ma nya oba no na bia de besi enya papa nyame wonim ade nyina anu obo se ba meka be ma no na ba ma ko enya bia wo na ni ma na ni ma fuafu ma na ba what me provide ade ni ade ade ma fuafu ati I can one on bezam say ayi so paso a eba na enna nyinsan ene enna ma aye mumi no asade se mu be ma ni ji aba nya ba ko na ma obi ani ji kurokura da wa ma be ma ni wo befu 2 weeks on kasa ho se wo ba wo ho no one day no one farmer no 2 weeks so for there 2 weeks na wa ma no na se na so for there na 2 weeks na se abia ba ko pa na wo pa no adanu wa mie ma no 2 weeks no kasa wo ho 2 weeks na just wo pa wo cha na wo ma ho so na wo ma no ka onyere o fa go tia bia ho ajodro wo ma o fa go da bro asema na yi mo nyina ma firi mu course ne ba say crofo hiti wa bonte pa ene mo nsuo no ma me Pastor Julius wuti ayi adai ma Tobose Tobose ma ana tie ko di shim na tie frefesa ma say na asema na nakua paso de ba amoaye nyina amoaye nyina asema na nakua kana me ko ma ko pani so tu fa na me fa so na enti me ba Monkon Monsieur Mame. I akuma 87.9 FM. Akuma Musam Jumadie no enne menim dia ye enua ba yi Kate Ejapoma. Wodi asemu abapa. Wone kwabra mankwa. Me hu se story bi
tibu say that na that dia kwabnata ne ba bia wi yi and wa Kumasi ni Ghana charges a charges no ene nya asem ketu akra nti no ba badwafo mo pension binom na afa ye ba ye fa second story no entu aso emamo na etiefo so peso mo bempa ahoma no eso ayehye na ye twa ye ho no na ye ka che wo say ye na ne ye bayi da bia ye de ye hwe no na sese ye pesa da ye de mfonini ebeto so no ye de mfonini beto so na che little na onanti ye gutu a ye hwe no ba ada ye de beto so no na na wo tutu no onante na eno so aye nsamfofro ye gusu ada ye na duro na duro na ye nimu no nkrofo ma beboa wo mo boa no na ye de hwe no mpanimfo de hwe no adanse no edoso na sa adanse we di papa ano ye meden wonderful ano ye meden maame no osene ba no na wabodam infansa wakwankafo odankafo adruso enfie du me pacha me bebo na adansede we ya tache me maame ne se 10 years was mako menye maame a 60 years me twatro me bana bodam 10 years won man kafo duro ankafo no ye natural duro so won no na what say little kwekwa appeal no say ye hwa akrab no me di bi ba na erade se wotumi ama akra yi ehun tono a ma me ba no ehun tono because me nyini no kwasem atiefo the Bible say nokra se adanse no edoso ebia na wo tie no radio wo hwe TV ni binti wo hunu number no na wo mfa wo de ma ne mo number no eye 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 mo amuti radio no mistake enti na mabobo number no fa wo de bra na yemo ema omanfo nyina enti adansedie no edoso yenkotie ye maame no me ba yare na adwen kan 10 years Maa Akos 10 years na Maa Akos no adenta friend Auntie Mary no Accra adenta wo ho na banka chem se ma me no aduru ni bi na machine o de aduru so na say wo no bi so se me no bi na maye di na mehwe no onu nka wa no aduru no yi gidigidi so anti na wo twene me be ye di achichi pio ni na wa yi di na correct ho eti chese the dream I brew my dream in 10 years or that pantay bruso anti me should be a radi baye me Kumasi person me ame baho all the time radio so aka mo bi ehu de akwara na ne pe wo ni mu anyame e de me ye adwuma nti ana pe me frɛ wa ma sam kakra ni wate menye 60 years na kama wo na me ba be yare me chi sa me menye 60 years menye akwara na kanyame aduma wo me mama wo me nan ebi nso so adwuma ya basa minti na brabo ase enti akwala de le pe bi wo mu na wo twepani o hwede nyame senkyene a wo ye o se wa hye aduro ma me nu bi na sa e di anse mo se me nu bi me nim ge ntira ma ade ba ko mo so no aduro ni enti se rade se aduro na wa hye no hye awe na se kura e ma akwala no nti madam se am pa ni di ni why aya me ta hwe mo pa me ta hwe mo Never be trim a bit in sumame. That wood ointment. Eye kama papa.